nyuma y'uko Uburundi bukomanze muri Amerika ngo ishimute perezida w'u Rwanda Paul Kagame bikanga, cyangwa se muhane, cyangwa se hafatwa ibyemezo, Amerika ko imaze kubyanga, harakorwa iki? Nyuma y'uko Uburundi budodoye muri Qatar kandi rijasi, ibi byose inzego z'u Burundi ziri kubikora irijasi, kuko uko bukeye uko bwije bari kubona u Rwanda rubasatira rubegera. Eske niba Sultani Makenga ari umwana wa Kagame nk'uko Burundi buvuga buti ntabwo turwana na M20 turarwana n'u Rwanda, kandi ntidutsinzwe na M20 dutsinzwe n'u Rwanda. Niba ukubiswe n'umwana witwa Sultani Makenga wabyawe na perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, ise naza wamwigishije, wamubyaye, wamureze, wamuhetse, bica bigenda bite? Koko niba ukubiswe n'umwana umubyeyi wiwe akaza, byita byunyuka kurutaho. Uyu munsi wa none rero ntabwo bari ubuhanuzi, harimo abantu bahita bavuga ngo ese ubwo ni ubuhanuzi? Oya, ntabwo bari ubuhanuzi, ni ibitekerezo, ni analize, ni ubusesenguzi, ni ubwumvame, tutabwumvame. Ku Mbabazi TV gatatu ngo haye ikaze, you welcome. Nge ni Prophète General Martin. Ariko kwiyi ntambara yamaze kugota cyangwa yamaze gusurirana, ese perezida w'u Rwanda, perezida w'u Burundi bazahura bahana ikiganza? Hari ibyo ubona? Ese ibyo bintu birashoboka? Mu busesenguzi bwacu ube hafi tuyage, ibyo bintu mubona bishoboka batarwanye? Ese ubundi mwiyumvira ko habura iminsi ingahe cyangwa amajoro angahe cyangwa amasaha angahe cyangwa iminota ingahe intambara ikaba intambara? Ahubwo nkibaza nk'umuhanuzi, nk'umuntu ufite ubwenge, analize, nibajije nawe icyo wakibaza, perezida Kagame w'u Rwanda, perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bazongera bahana ikiganza, basuhuzanya, umwe abwira undi ngo yambu, undi ngo amahoro, undi ngo impore? Icyo kintu ujya ukibaza, icyo kintu ujya ukibona? Icyo kintu rero ngira ngo ibigiye kuba bibaye kitaraba, nta n'igiteganya kuba, nta n'icyenda kuba, tubwire abantu ngo nta gihari, bafite urwango ruri seriye, kudahura, bafite ibintu biri hagati bihambaye kandi bikomeye, bari gupfa. Nyuma y'uko Sebarundi inzandiko zose yandikiye Amerika ibaye nk'itari kuzumva, nyuma y'uko yandikiye Katari kasa naho itari kubyumva, ngira ngo ku munsi yabahamagara muri Amerika inshuro irenze imwe, nyuma y'uko Sebarundi cyane yiringiye Amerika ko hari icyo yakora ku Rwanda, ko ndetse Abarundi mwabibonye ko benshi bari kuvuga bati washimuswe bwa kabiri, uri bushimutwe bwa kabiri nyuma ya perezida wa Venezuela, ubu harakurikiraho perezida w'u Rwanda. Ni inkuru navuga Abarundi bo bumva byoroshye, bumva bishoboka. Ibi nabyo bifite icyo bivuze rero, ariko tukavuga ngo nk'abantu bari ku rugamba, nk'abantu bari mu ntambara ya politiki, Kagame akaba afite aho aherereye, Evariste Ndayishimiye afite aho aherereye, Burayi bufite aho buri, Amerika ifite aho iri, Qatar ifite aho iri, ariko byose n'ubundi biraza. Uri kuhababarira ni Nord Kivu na Sud Kivu by'abanyamurenge, twere kubyirengagiza. Bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baricwa ku manywa no mu ijoro. Ni inkuru mbi sahizi umuntu wese nk'ubu noneho kumva ngo M20 ngo irare kuyisubiye inyuma, ibara ryagwa. Intambara Uburundi buri kurwanamo na M20 muri Kongo, ndetse ariyo ntambara Uburundi buri kwita iy'u Rwanda, ko Uburundi buri kurwana n'u Rwanda, ndetse ari nayo ngwana ishobora kwadukira igakubitanya ibihugu bibiri bigasekana. Ariko ngira ngo ni ikintu kitoroshye kandi ariko kiri gututumba, kibyimbye, cyenda gusandara. Ubu Abarundi bose barabirose baranarambirwa, abandi barabyerekwa bararambirwa, abandi barabihanurirwa bararambirwa, abandi barabibwirwa barananirwa. Uyu munsi wa none niba koko ibyo Burundi buvuga ari byo, inkuru ikaba ari impamo, M20 ikaba ari u Rwanda. Niba umwana gukubise
uyu munsi wa none mukarwana akagukubita, kuko ubwo ma 20 Sultani Makenga akaba ari umwana wa Kagame, agakubita Burundi kuri uru rwego. Ise naza iyo ntambara iragenda gute? Haje ise, kuko urumva niba umwana arwana kuri uru rwego agashwanyaguza, agatimbaguza, akamenagura, akarimbura, ari umwana. Umutoza, umwigisha, uwamubyaye, uwumuha ubwo bushobozi, we nagaragara biriseriye kuri tele, hacura iki? Haba iki? Ngira ngo rero bibaye ari byo, Uburundi bwaba bufite amakuru ahagije ko butakirirwa bw'u Rwanda, ahubwo bukwiye kumanika amaboko. Bibaye ari byo, Uburundi bwaba bufite amakuru ahagije ko nta ntambara ihari hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kuko ubwo u Rwanda ziriya mbaraga ma 20 ifite, M23 ibaye biriya bikoresho n'ubushobozi byose biva i Kigali, ubwo Murundi wese akwiye kumva ibyo bintu icyo byikoreye. Ubwo u Rwanda rwaba ruri ku rwego mpuzamahanga, mu bihugu bikomeye, mu bihugu byifashe, mu bihugu biteye imbere, rwaba ruri ku rwego rwo gufinansa umutwe w'inyeshyamba, ukirukana igisoda, uwo mutwe ugakubita igihugu kimwe, ugakubita ibihugu bibiri, uwo mutwe ugakubita ibihugu birenze 5. Ubwo ni ukuvuga ngo akarere kose ari intambara yeruye, u Rwanda rwabegeranyiriza hamwe rukajya rubomanya imitwe, rubakurura amatwi, rubakoresha ibyo rugomba. Ngira ngo rero nta nubwo neva niba ibyo bitekereza yakabaye ari kuvuga iba ari kuvuga, cyangwa ari gukora iba ari gukora, bikurura ingwano, bihamagara intambara hagati yiwe n'u Rwanda. Ibyo bintu ngira ngo yaba ari kwihenda, yaba ari kucana umuriro atari buzimye, yaba ari kwagiserera umuriro ntavura afite yo kwa. Nyuma ya perezida wa Venezuela, inkuru yabaye kimomo ngo uri bushimutwe bwa kabiri, uri bufatwe bwa kabiri, ngo ni perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Ngira ngo Abarundi ni inkuru yaguye mu matwi nka bamwe bimbonera kure, bamwe basanzwe batamwumva cyangwa se batamwemera perezida w'u Rwanda, bo rwose bari kubisaba, bari kubifeta, bari kubibyina, bari kubifiringa, bari proud yabyo ko nimero de, nkuko na Neva avuga ngo niwe nimero ya kabiri, ngo ni Paul Kagame. Uyu munsi wa none se Barundi nawe arimo arigaragaza avuga ko u Rwanda rukomeje gufata ibindi bice bya Kongo, bisiguye ngo Katari nta bushobozi gifite, na Amerika nta bushobozi gifite, yananiwe. None ko u Rwanda ruguma rufata uduce tumwe na tumwe two muri RDC, bivuze iki? Bisobanuye iki? Burundi bushaka ko ibi bintu biba ikibirirako, Amerika ifatira ingingo n'ibihano u Rwanda. Ngira ngo ahubwo igikuba cyari gucika iyo biza kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashimose perezida w'u Rwanda. Ngira ngo iyi nkuru rwose bwari kwira, bwari gucya, ntabwo ibintu biba bimeze uku mu karere. Hari kuba subu nabyita ngo iki, byari kuba birenze bonani, byari kuba birenze Noeli kuri opozisiyo y'u Rwanda cyangwa se ku barwanya u Rwanda. Rero ntabwo ari byo byabaye perezida washimuswe cyangwa wafashwe n'uwa Venezuela, ariko ngira ngo ntibyanashoboka kuko Abanyamerika ntabwo bishoboka ko baza muri Kigali ngo baterure umuntu. Ibyo ntibibaho, nta nubwo dusa, nta nubwo duhuje uruhu n'ururimi, wapi vrema, ibyo bintu ntabwo bibaho, nta nubwo bishoboka. Sasa rero nibandanyirize icyari kinzinduye, nari nzinduwe no kukubwira ngo none se ko ibintu bibaho, amateka akisubiramo, ibintu bigaha ibindi, ibihe bigaha ibindi, u Rwanda n'u Burundi kuko aho bigeze intambara yiragaragara mu maso y'umuntu uwo ari we wese, n'abazungu barabibona. Ariko intambara u Burundi kwinjira kare bukarwana hakiri kare ntibishoboka.
noneho bose bari gukina ibyo bita guhezanyamo. U Rwanda ruti harabura gato ngo hagire uhirahira arasa ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se nyine agaragare ko atanguje intambara. uw'u Burundi ati icyampa tujya dukarabye, twakivuna umwanzi n'iyonka twebwe n'abacu bose. uyu munsi turi 2026. Wiringoma umuvugizi wa M20 yavuze ngo arabahishiye, arababikiye muri uyu mwaka amasiripurize menshi mutari muzi ku Burundi. Ubwo ari naho bamwe bakuye bavuga ngo hari igisoda cy'u Burundi cyafashwe, amabanga y'u Burundi yamenetse muri iyi ngwano, inzego z'iperereza zashyize amabanga hanze y'u Burundi, ibiturire byagiye bitangwa, amaruswa yagiye atangwa. Noneho rero abandi bakanavuga ngo ubwo M23 vuba irabiri gukorana na Red Tabara guhirika CNDD-FDD nyuma y'uko ibiganiro muri Qatar resisinze ngo bigire umumaro, nyuma y'uko Amerika ivuniye ibiti mu matwi ikabyirengagiza ariko ikabidoma kwa gatoki kugira ngo icubye icyuka kibi. Ubu noneho icyoba ni cyose n'ingorane n'akaga kabaye kenshi kumvo z'uko Uburundi n'u Rwanda bisanzwe bidacana uwaka, noneho ubwo birunyutse birahuhutse. Ubu rero haribazwa icyo Sebarundi ashobora gukora nyuma y'uko Amerika isokoye, nyuma y'uko Qatar isokoye. Sebarundi amaze igihe yirukanka kuri Amerika, ngira ngo ku munsi yabahamagarayo nka 3 cyangwa 4. Raporo zose Uburundi buri gutanga muri Amerika zisa n'izitahawe agaciro, izo Burundi buri gutanga muri Qatar zisa n'izitahawe agaciro, nyuma y'uko Burundi boye ngo dufite amabuye y'amoko yose tube yabariye. Baca umugani ngo unyura mu ishyamba utazi, ugacamo inkoni nanone utazi. Uburundi bwanyuze mu bibazo n'intambara, ariko burwana n'intambara nyinshi, ariko noneho barwanye na M23 batayizi. None uyu munsi bakuyemo igisebo, bakuyemo ikimwaro, bakuyemo icyo nakita gutsindwa uruheno, ari nabyo uyu munsi wa none CNDD-FDD isa naho Abarundi bayikuyeho amaboko, isa naho umuntu wese n'abasirikare batoroka, bandi bakabivamo, bandi bari gucurusha ibyangombwa mpimbano, abandi banigumiye muri Kongo, ibyo ntibakirirwa babizamo. Donc basa naho Abarundi n'aba basoda b'i Burundi bavuze bati noneho aho intambara igeze ntabwo dufite ubushobozi bwo kuyirwana, tunafite ubushobozi bwo kurinda Abarundi n'igihugu. Ahubwo abayobozi bacu bagiye mu bintu batazi, bagiye mu bintu batatohoje neza, indongozi zacu zagiye mu bintu bigoye, nk'uko na South Africa avuze ngo kuki mwagiye kurwana nta makuru mufite igisirikare gishinzwe ubutasi, kuki n'ibindi bihugu bigenda uko, none Uburundi bwasigayeyo nabwo butsinzwe uruheno. Uyu munsi wa none rero hari icyo Abarundi bari kwibaza bati Amerika ni ibyanga, Qatar ikabyanga, ko tudashoboye kurwana n'u Rwanda, ko tudashoboye kubyikorera, ubundi bica bigenda gute? Tayari kuduza amaboko ingoma yacu irarangira, kandi gutsindwa uruhenu nicyo bivuze. Ubu noneho bisigariye muri diplomasi. Burundi nabwo bushigaje gusheta amabuye, bubwira Amerika izicukuri cyangwa abacayini, ariko abacayini tunabihoze, Qatar sava, Uburusiya sava, nta kindi gihugu kindi cyagira ubwo bushobozi. Ibihugu bikunda intambara n'ibyo. Nyuma y'uko byanze rero ibyo byose mwibaza harabiki, kandi ibyo Uburundi buri gushyira pressure, igitutu kuri Amerika kugira ngo igire ikikoze ku Rwanda. Niba byanze bica bigenda bite? Reveriyane Ndikuri aravuze ngo tujya twibako, ni ukwibako, ubwo ni ukwirwanaho mu kinyarwanda cyiza, ngo turahita dutangira opozisiyo yo kwirwanaho no kwicungera, ngo kandi uko twugaye izindi mbibi ni nako turi bwugara izo mbibi nanone zikurikira.
ni ukuvuga izo mbibi rero bagiye kugara za Uvira, Katumba n'ahandi haba hahuzanya, haba hari inzira zose zinjira i Burundi. Ni cya kibazo cyari gisanzwe cy'ubukene gihita kiduka, n'iya peritasi ihita iduka. Ku Barundi nta gihumurije kirimo, kuko gufungura imipaka nta mutekano mwizeye wo kuverifiya abinjira, ariko wo gucungera abinjiye ntimushobora kubaja. Kandi nabwo ni ikibazo muba muri kwereka bene igihugu uvuze ngo kwirinda kwiza no gufunga umupaka. Ubundi niba imipaka ihari nta bantu bashobora kuyinyuraho mukabasopa mukabasaka ku buryo bworoshye, noneho mugaha bene igihugu umutekano bakisumira, ntimufata ababi ngo mubarimburane n'abeza. Rega ntabwo abanyarwanda bose bazi Burundi bazanwe n'ibibi, nta nubwo abarundi bose bajabuka mu Rwanda bava i Burundi bazanwe n'ibibi, harimo n'abironderera ubuzima. Ariko byose kombine ni ukugara, n'ibyo Reveriyani yavuze. Oya, ubwo mwari kuzamura ubuhinga mugashyiraho umutekano mukawukaza, mugashyiraho ingamba z'abinjira n'uburyo. Rega Koreya ya ruguru ifite uburyo imipaka yayo irafunguye, ariko iyo winjiyeyo ukigera mu gihugu cyabo baguha sekirite kugeza nanone ukivuyemo. Buri hantu hose ukaba ufite umukoreya wa ruguru uguherekeza aho uvuye aho ugiye. Uburundi nta sisiteme ihari y'uburyo abinjira n'abasohoka mwabacungera, ariko imipaka igakomeza ibandanya ikora. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo bigoye kuruta uko izuba n'ukwezi byahura. Ibidahura ni imisozi, n'ibyo nabyo niko bisa. Ntabwo perezida w'u Rwanda, perezida w'u Burundi guhura biragoye, biri kure nk'ukwezi. Kandi mbikubwiye nk'umuntu mukuru, ntabwo genda umwana. Niyo mpamvu rero uyu munsi none ninkubwira ngo nanasoza, ikibira cy'u Burundi, ikibira cy'u Rwanda, ingabo z'u Burundi, ingabo z'u Rwanda ziteguye 100% ko zishobora guhabwa amabwiriza muri uku kwa mbere cyangwa muri uku kwa kabiri, bakatakana bakarasana, ivumbi rigatumuka. Mu Kinyarwanda niko bavuga, kubera ko Uburundi burimo burashakisha hasi no hejuru ikintu cyatuma M20 itsinda. Abarundi batarabona icyatuma M20 itsinda, nta kuryama, nta kugoheka, nta gusinzira, nta no kwicura. Ikibonekeza n'igihari ni ikihe? Nuko biguma byoroha. Hagomba kuba hagaragara icyo nakita amagambo atari meza, umwe anyuraho undi anyuraho, umwe azamuka undi amanuka. Kuko neva azi ko ari nimero ya kabiri, yarabyivugiye ubwo arabyemanga, aravuga ngo nyuma y'uko RDC cyangwa se Kongo itsinzwe, nyuma y'uko Kongo itsinzwe nitwe turi bukore. Kandi Kongo yaratsinzwe. None se ubu Kongo, niba nawe ufite ubwenge uri kureba, ubu ntabwo ari ubuhanuzi, niba ufite ubwenge uri kureba, Kongo ubu yaratsinze cyangwa yaratsinzwe? Nta nubwo yatsinzwe yonyine, ahubwo bayitsindanye n'u Burundi, bayitsindana na Tanzania, bayitsindana na South Africa, bayitsindana na Angola, bayitsindana Malawi, bayitsindana na Kenya. Za ngabo zose zari zaragiye kugarura y'amahoro. Ni ukuvuga rero Uburundi noneho bwamaze kwiyakira no kumenya no kubona ko ibyabwo biheze, ibyabwo birangiye, cyangwa se nyine biraheze. Nyuma y'uko rero ayo makuru ari ndashidikanwaho, ntakekeranya ko ahubwo amakuru abaye impamo, Evariste Ndayishimiye ubu niho yabuze ayacira n'ayamira, ategereje isaha ku isaha kudeta, urupfu, guhirikwa, gutembagazwa hakoreshejwe uburyo ubwo aribwo bwose. Kuko M20 nayo kuba noneho ibice bimwe na bimwe bikora ku Burundi, ubu hari imbibi ikotorora zikora ku Burundi. M23 hari ibice bimwe na bimwe ifite bihana imbibi n'u Burundi. Kandi noneho nk'ahantu yanayoboye iminsi itari munsi ya mike na Uvira, ngira ngo naho ubwo ahantu yageze ubwo n'ubundi ahashakira hafata, ishaka ijyayo, kuko yagaragaye kwifite ubushobozi. Iyo ubwayo niyo yahari kuri bishaka, itabishaka irahafite 100%. Ngira ngo rero nubwoba ku Barundi basezeraniwe umutekano
babwiwe umutekano ariko uyu munsi bikaba bitagishoboka. Ntabwo ibi bishoboka ko mwarindira umutekano abarundi, kubera ko byabananiye mu ngabo zirenga ibihumbi 30 zajyanwe muri Kongo kuba nta n'agace na kamwe mwafashe. Ni icyago, ni icyaha, ni intege nke, ni ubugwari, ni ubuswa, ni ubujuju bitumye abenegihugu batakariza icyizere igisoda cy'u Burundi. Ngira ngo Mbayahaga yaravuze ngo ntabwo Uvira izafatwa, ubu none yabonye ko yafashwe. Noneho rero u Burundi ntabwo bukemera ko burwana na M20, ahubwo bwemeza ko burwana n'u Rwanda. Niba mu Rwanda n'u Rwanda rero mu mutwe mu muhari ariko ntimurutsinde, ni ikibazo gikomeye cyane. Nanone mukwiye gusubira i Bujumbura mukicara mugatekereza mudataye abenegihugu mu ngwano no mu mporero. Ubundi muri kugwanira iki? Kugira ngo Burundi bwinjire mu ntambara yo kugira ngo bucishe abantu umutwe barenze 3-5 bose bapfe. Ni iyihe nyungu Evariste Ndayishimiye akurikiye muri Kongo? Niyo mpamvu rero Evariste Ndayishimiye yahagurukiwe n'abantu barenze umwe mu gihugu, n'amasengesho menshi, imbaraga zose, intekerezo zose, ubwenge bwose ni ubwo gushakisha icyatembagaza Sebarundi, icyahirika Sebarundi, icyakuraho Sebarundi. Mu mitwe y'abantu n'ubwenge bw'abantu muri analize yanjye nibyo rwose, nibyo vrema. Bisiguye iki rero? Bisiguye ngo abasoda b'i Burundi ntabwo noneho biteguye kurwana n'u Rwanda, birabasaba gusubira inyuma kujya gushaka ibikoresho bijyanye n'igihe byo muri viziyo. Buno Burundi buri kwicuza nk'uko na South Africa yahoze yicuza. South Africa ivuga ngo iyo tubimenya tukaba dufite amakuru ntabwo tuba tugize ikimaramare.